Texas Grand Prix rero niyo yari igezweho muri iyi weekend yashize bakunze kwita American Grand Prix. Tubibutsa baje hano muri Amerika bavuye aho bita Singapore. Lando Norris niwe wari watwaye Grand Prix ya Singapore. Abantu baravati Lando Norris none ari mu kazi hasigayemo amanota, ubu bageze hano muri Amerika hagati yo na Max Verstappen hasigayemo amanota 52. Bavuga ati 52 hasigaye races esheshatu zigiye zirimo ibyo bita za sprint race na kandi karesi gatoya kaba mbere ya race nako kaba gafite amanota 7, baho umuntu yitwaye wa kabiri akamatandatu wa gatatu 5 wa kane 3, ayo manota arangira ku muntu wa 7 uburi bubone inota rimwe. Baravati rero Texas Grand Prix Lando Norris nakora kana biranamuhira muri qualifying agera kurya ababonye pole position. Baravati none kuva akubitse hano pole position ataranayigendera gusa Max Verstappen modoka yari yabaye nzima, urabona ko yari yaje ku mwanya wa 2 muri nuza muri qualifying kuri grid yari yihagariye ku mwanya wa 2. Bakavuga ariko ubwo no muri sprint race yari yabanje kwa 6 Max Verstappen niwe wari wayitwaye, yari yayitwaye. Lando Norris aba wa 3 ndatekere n'uwa 2. Lando Norris yaje amukurikira uru wa 2 arabatoke akanota kamwe ndushije ati ejo nzakwanikira. Buriya niko Lando Norris yibwiraga aho ngaho muri Austin ubwo bari bagiye muri race nyine. Nyuma yaho Lando Norris amaje kubona yuko ari buze kuba ayoboye abandi mu gutangira, hagati aho ngaho Mercedes byari byagoranye. Uti guterera Mercedes Lewis Hamilton kwanza yarabanje aba disqualify abanza kwanza aba eliminated muri Q1 muri qualifying yaje nko ku mwanya wa 18. Mugenzi we George Russell bamutegeka gutangira inyuma y'abandi bose. Na race itangiye Hamilton ahita yigirira accident aba avuye mu bivuze ngo iki cyumweru ku bafana ba Mercedes it was not your weekend. Reka muzategereze muri Mexique wenda ntawamenya. Hagati aho kandi ubwo ngubwo bumva amajwi atari gusohoka neza, ngewe ndi umwarimu ubwo iyi content nayikoreye ku ishuri, abumvamo urusaku rwo n'urw'abanyeshuri no kunyihanganira. Hanyuma rero race iratangiye, race kunaje kurangira n'izo resulta nyine mubona nuko byagenze. Charles Leclerc we na Carlos Sainz Ferrari niyo yaje kugaragara nk'ikipe ifite strategy ya mbere, kuko nubaje kuba bari imbere. Impamvu vuze yuko bari bafite strategy nziza kurusha abandi nuko imodoka yabo suko ari nziza kurusha ya McLaren ni ya Red Bull, ahubwo nuko nyine ubwo ngubwo bagize amayeri aruta aya McLaren. Ariko McLaren hakivangamo nuko nakantu kuko Lando Norris muri iyi minsi arimo arakora akantu k'ubwana cyane, akantu gakabije ari kuzana ubwana mu kazi, niyo mpamvu ibi byose birimo biraba. None rero ubwo ngubwo nyine nuko byaje kurangira Charles Leclerc yibera wa mbere, hanyuma mugenzi we Carlos Sainz wa 2, Max Verstappen aza kuri podium nanone ari ku mwanya wa 3. Abantu bati Max Verstappen yaje yagarutse, ahubwo mwitege ati Lando Norris ubwo ryarimo arakora ati ibintu biri bimubeho ntago ari bumenye ibyari byo. Rero ubwo aho ngaho ku mwanya wa 4 hase haza Lando Norris no wahise nyino haza bwenge buke muri iyi minsi. Ku mwanya wa 5 haza Oscar Piastri, bose batwarana imodoka ya McLaren. Hanyuma ku mwanya wa 6 niho George Russell wari watangiye ari kuri 20 yaje gusoza race ari ku mwanya wa 6 kabisa. Big up kuri George Russell ku kazi kenshi aba yakoze. Ku mwanya wa 7 rero hasi haza uyu munyamexike Sergio Perez utwara Red Bull. Hanyuma ku mwanya wa 8 Nico Hülkenberg, uyu ni umudage utwara imodoka ya Haas. Ku mwanya wa 9 Liam Lawson, uyu ni umwana mushyashya waje gutwara imodoka ya RB nyuma yuko RB yirukanye uyu munya Australia bamwita ndamwibagiye ariko abasanzwe bareba Formula 1 baramuzi, Ricciardo bamwita Daniel Ricciardo. Hanyuma ku mwanya wa 10 umuntu wafunze top 10 n'uyu mwana w'umunyargentina bita Franco Colapinto utwarira Williams Racing. Iyo ngene yari top 10. Ubwo mbibutsa yuko umusaza wanyu Lewis Hamilton we yari yihagariye ku mwanya wa 20, yagize icyo bita DNF, ntabwo arangije irushanwa. Nuko rero top 10 yari yabaje kurangira Ferrari mu bicu cyane na Charles Leclerc wayo
aza nanone mu bandi bantu afite win zirenze 3 muri sezo, aho yahasanze Lando Norris ndetse asanga na Max Verstappen we ufite win 7 sofa. So nuko nguko byagenze, fight iri kugenda ikomera kuri Lando kuko amanota ntabwo ari kuyakuramo nkuko twari twabimubwiye. Bivuze ngo reka turebe ikintu azakora Mexico, gusa naho Mexico Grand Prix iri muri weekend naza n'ubwana bwinshi arabyumva ko nyine ari ibibazo gusa. Sawa, bye, tubonane nyuma ya Mexican Grand Prix.